Kotipa. Yo ingoma emini kakhulu ingoma ngempela show yena ke uMaphama mehamba no Raf K bathi ngasebenza kanzima ngilapha ngkhona ngasebenza ngifika nje mahala ungaboni ngoba sengilapha masuthi cha mhlawumbe ngagwaza njalo njalo ngimuzwe sedisa ke lapho obunye umsakazo lekha uKhotipani uthi ngaKhotipani Yebo Maphama yazi nani ingoma yakho mfethu uthi nje kuyibongela ku management ye Vibe FM ngaleli thuba uyibongele Sandra njalo njalo nakubalandeli bakhe abalale njengamanje manje siphinde siyabheka ukuthi EP yakho soyithola kanjani kuma digital stores soyithola kanjani nje ya ngiyabonga iVibe FM for leli thuba leli ngibonge na ku Sandra ithuba leyinqazivele engafiki nanombani emsakazweni kahlahle vele emsakazweni ufika kanzima yabo so amathuba kanje so appreciate kakhulu so ya ngiyabonga ngibonge nakubafethu bonke abalalele njengamanje so EP yami itholakala wonke izitolo zomculo online because manje yabo sisebenza manje eqeni besisebenza ngama CD yabo uthola umuntu zami ezidayisa ama CD noma etholakala ezitolo so manje sekushintshile yabo ya umculo wami uzothola online kumele wazi ukuthi ngithama ustreamer nje wenza ukuthi mina ngiyithole noma isihlanu yes imfala kahlana abakithi yabo yahlangana nje ngithama ustreamer nje kuyangena omncane kumina so ustream nje unganaki yabo uzobusize mina wena because mfethu phela yabo emculweni imali sayidinga kakhulu Vibe FM ngethemba ukuthi bayaphila mfowethu ngiyabona mfethu kwami uyabhaza njengamanje nangubongani nyawo uthi sisonke nje ngilalele ngiyambona noThobile Mgobhozi uthi ukaMathambo okhalweni lakho uthi ulalele njengamanje Maphama usemsakazweni njengamanje iVibe FM uhlelo olukhulu iVita umhlaba wonke ulalele sikhuluma nawe siyazi ukuthi usuzakhele udumo ku social media siyabona nabalandeli abaningi njengamanje sikhuluma indaba yokuthi sibheke kwi-EP yakho ozoyikhipha ethi Khanyisa awusitshele nge-EP yakho mfethu ya kahlahle futhi ngabe ngikhipha i-album yabo kodwa ngibone ukuthi hayi asikho isidingo se-album ngingakabathest abantu ukuthi bazokwamukela kanjani umsebenzi omkhulu ngcono ngiqale ngokuncane yabo so ya kusasa ngikhipha EP nengoma ezu7 feature Raf K oqi oMahlakza anja le ngoma yakho esigijima phela njengamanje sikoko I made it uyikhiphe nini mfethu ngoma le ngikhiphe ngonyaka odlule kodwa na ngifakile ku-EP yabo ngoba because abantu bayithanda yabo ikhona na ku-EP asibuyele emuva Maphama usitshele ukuthi ngabe yini eyakufaka emculweni kutheni Maphama hayibo usewumculi njalo umphakathi leyo nto yamukela kanjani ngoba sikethi sibe sinama talent njalo siveze uthola ukuthi abantu bathi wenzani ke lo ngiyakuzwa la kwingoma yakho iyasho ukuthi abantu bebethi engabuwenzani lona engabi yamkhokhela lento yakhe njalo njalo awustakisele Maphama if ungathiwa nali thuba yini mhlawumbe ongafisa nje ukuthi uyishintshe kulomkhakha lo womculo mfethu ayi bafethu la into engathi ngiyishintsha nje wake up I made it uwangifaka endleleni ungiyala makreni manje ngisempumelelweni ungitshela ukuthi uphumelele ungafuni mina ngiphumulele ngivuse ebusuku ngizusukuleke okubuhlala ungitselela indlela noma izitha lokhu zingivimbela banomona bebhizi bahleka kuhle mina ngizokwenzela wegogo I made it ngalomculo wami I'm happy wegogo I made it ngalomculo wami I'm happy alite ngayisho ngaba ngilutho kahlahle noma abomonza something awuyilutho ngaphandle kwabantu abanginika support abantu abakusupportayo because abantu ibona abakwenza ukuthi udume ngeke ukwazi ukuthi ngisho ngaba nekhono elinganani kodwa ngeke ukwazi ukuyiphusha wena uyidumisa yabo so uyadinga abantu so nje kuboka abantu ahlezi bengilandela noma kuthiwa ngenzani ngithi ngiyabonga kakhulu baqhubeke bengayeki sihle naye ke Maphama emsakazweni iVibe FM #Vita 12 to 3 Maphama